Yes, mashabiki maitu kana mashabiki mai EKAI TUNEENE kwa masito nito Robert Mwe aka Kalaka mwana kakuyo kambani na ni muthenya museo by the way tukwamba mutungia mwe muvea nundu wa utunenga kavusio kana kamwanya kanu by the way kakwitha tuiva mwene enyu nye kwa masito nito Robert Mwe na by the way tuikila kilungu ni mwendete piu kilungu kita wa EKAI TUNEENE na mutopasi ya EKAI TUNEENE idha yete tukunyu kwesela kisese kinene kisese ni cha Kcpe TV na umunde by the way ni na mweni very special tuitha tuiko na story nake ukwitha aitunenga tuitha tuimu mwana ukiumdhine by the way so nenda namba munenga kamwanya kauni kenda wise kwithia ni wamba utukethia na ituzavya undu witawa alafu kuma wau tuitha tuyende nesa mgeni wetu karibu sana. Asante. Yes, kwa masitwa tukuita hata mwa kwa masitwa nitawa Esther. Yes. Adasa. Kana Esther Monza and maingi mesi isu. Yes. Monza is a late husband. Oh, pole. Yeah. Pole sana. Maingi mesi isu. Yeah, kusiawa nitawa Esther iloko. Yes. Alama mbisi kumanikana mesi Esther iloko. Yeah. Musi niwa? Nisedo banu beta wakawala. Zombe. Kitui. Zombe mwitika. Zombe mwitika. Yeah. Guni komusi. Yes. Yeah. Kwa muse wita wata? Muse wita wa ilikuwa munube. Wai mukali sana. Yes. Yeah. Kwa wai mwalimu? Dai mwalimu. Ai mundu mwa. Ngoja. Ai mundu mwa na ai mukali sana. Yeah, mundu miosi no wanziye. Yes. Nake mwitu eta wata? Mwitu eta wa wanzia. Dayo bado. Ni mukubi wangi miaka yana. Wow. Ni 90 something. Yes. Wow. Yeah. Katika family yandumeana? Katika family itu tuyandu 10, nye ni wakenda kusiawa. Namba kenda kusiawa. Ambao tukethe siya first born, ba una second born na last born wenu ni kenda wise kwithia tuende nesa. Okay. Yes. Ekani lilikane brother wakawita wa Siala, Donut Siala. Mutito wa ndei ni wadhamie. Usinuwe mkuu witu, nuwe mwe wambe kusiawa. Ndike the second ndevo. Oh, pole. Second nombe ndete. Na nundu wa kwithia ni siana. Ndweke ni kedhi siana siya. Kedhi siana. Second born witu eta Kisululu iloko na niwe etiwe ende na siana sita wabe mwana kio mwita wa Nyayo. Nyayo wiba lawe iwe nino kethia na kwa ina kuongela inge mwena chali muya kethia. Yes. Na mutie we musi na inya woka nundu nina makethia muno. Tukethia last born. My last born eta wa my sister eta wa Tabitha. Yes, Tabitha wiba ya wile nendo sise chani okay. Na kuwasa ngethi siya kwa nene. Usuwe na nueto atianie. Yes. So, tutuwe kukombesi ya Esther. Mashabiki maidu mnuno methe maendo maikuli ati matono kukwate katika social media. Katika social media, bala matono ungwache ni Facebook. Yes, Facebook. Na YouTube. Facebook ueta hata? Facebook ni ita Esther Adasa Star. Esther Adasa Star. Yes. Ni ita au. Na YouTube? YouTube ni ita all the same. YouTube ni ita Esther Adasa. Esther Adasa. Yes. Esther ne E-Z-Y. Okay. Then E-Z-Y. Adasa. Yeah. Adasa. Yes. Yes. Yeah. So mashabiki maitu tuitha tuyate ya mundu kuitwa Esther Adasa katika social media handles nikana wisi kwithia no twa mwana kiundhini na umundi katika studio so twekala nibo andu makitutio mwewa umundi neither to take it over. Tuende nesa. Yes. So karibu sana Esther. Asante. Wasia wabaya musiwe ya ni musewe la watu ya watu. Yes. We say ni jaribu ku understand uya wa mundu mwe uya wa mundu mwe vala na imo nini. Uya wa mundu mwe nina asomie na noko tangiwa na mana uya wa mundu mwe ni chao. Uya wa mundu mwe no undu mwe londu wenda kwa pastor wina mathina. Okay. Umumeza mathina magu na kuvoya. Na nundu wa mwikio ubwa. Uya wa mundu mwe ni kuita. Uya wa mundu mwe ni kuita ithi akwamba ithi yaita na miti. Ila meti ya kithekani. Nona mundu oka kwasia ethi na webu osia. Peke betinelili nake motoi. Chagua ebu makuma. Na nona tato kasia nanewe kagunila ako mevunza.
Ulo kukoma bauza no. Uno tata yu. Akoma. Na akoma cha uko tene saa 11 saa 10. Okila akathikithikane ni wonu mutula mundu ucio ilonywa akatetheka. Akoma. Amuka okilo tuku akaonywa mutu mutula woniswe. Wotata athukuma wosu. Na kibeti kichatumbe wa muti nililikana katungi kai yellow. Kai andikitwe lianto. Latu twalite 5. Kibeti kichatumbe wa muti na glass 2 3 na ninona ambi. So nona chatumbe wa muti na chanywa. Na chanywa kibeti kisiaite pio kisiana bingi muno. Kijirani. Bako munde. Tukena tukimanza. So uya wa mundu mwene mwiki we uthi kwa mundu mwene mwiki yo wako pala uwi. Yes. So tata nona aliku acio ko tu ya ciana ciakwa no gukengana tukengana ta cia ngenge ndia no sembesi. So ithia kwa wa nuzara rutabia story mbingi akatuya twika tikila uthi kwa mundu muna twika osemete no ndungi withia no bungu. Lakini wenda nenga mundu muti na boy esu ya muti we wake lakini uko na ve kungi uguthi ukenga na so yita then wathi pengi na thio kwikanywa mikanilio semboisi ya mundu no kwate so nyene icha kono cha muti cha kitia nio ndo naigwa umau nake aiona uyo suamete so anenga wasete ngusu yethe akambio tha uita nayo. Yes. All right. Asante sana mundu kwetwa Esther mwenye umundu no wanzo medio undu musio na pia ni wasomedia mashabiki maitu. So wasia wabaya musio ya wa museusu maisha maili hata yukindu chambe nino kio mandakana na siawa ni kana chai connected na musiusu ngesiawa. Nino kina tangi wose naila na tangi watu wese kwithia ningusane wai nikinde isito ya kikamba. No nathi bandu ngosa kibande ukwithia ningusumbua no sie kibande chakwa na living ya my brother. Na siawela na siwe saila ngusiawe nya kwa thiumwa pe kebeti brother akatwanite ku Kcpe town mulonde na ibi saisu andu ni moka kinya musibala mwitu wotwa iwe ni my brother ne wokie nando na kumbe saisu inya kwa kwete kwa una ebu yakwa ma bika batilwa makethania iwe mewe baba ikibeti chose amwe bete mukosekana no so ni kibeti chomete Kcpe town kini kindu kimona mbio kulia ngai nikindao so ni kibeti cha area no siwe ni kibeti chomete kwasa woso ni kibeti stranger kana stranger chumete Kcpe town ni na kwitu ikawala na chukite ngethi. So no na buve na kindu ngai wabathukanisia ndia ndaitikila no so ni kibeti cha area kibeti kila cha bangire ku kombosa chomete Kcpe town Molondi kita wasio ng'ombe na nami no sia waini mathi my father ya my mom ndene sito yakwa masito mathelile no uthio kanisa ni katheleji nduite katheleji yuke ite mwana isitwa. Can you imagine mundu mwe akwasi wendene sito yaku na no kwitikile kanisa yuke ite mwana isitwa uri winya kwa ambie tata waisi no uthi kanisa ne nduite kanisa yuke inenge kana kai sito nyandine sito yako we na you yes nesiro umaba isito mama thieta eta andu bala mawa ndainda kanisa ni Catholic eta andu moka baetwe museo mweta wa mwobe ungeweta wa mulatia oyeta wa mulatia sumevo mwobe wa nduti mulatia wa eta wa mulatia wa Wambua is my cousin na andu ange njiese lakini nimesie kukondebya nithe twone ngiese twa moka maina na siapika sakenda netwa Esther na netwa Esther ndiane ngwesito ingi Adasa ni netwe nenganga inayongelele ngibatiswa apostle nganga niyo ninayongelele ngibatiswa so ninonie kindu kenene muno ngai walile na chopo kwetu esitwa ni mundu mwe so ndiye connected na tata ne connected na kanisa. Yes. Nibo nonie ngai ena bata na kwa muno nundu akwithia itha agwa na kwa ndene esitwa yagwa na ni mundu mwe akichasia kana no uthi kanisa ne ita kanisa ite kana kai esitwa
lakini no katika ciana icu weka andu angi ni wanenga masitwa lakini nyina ningwe sitwa ni kanisa. Wow. Yes. Twende. So wasomea au Kitui? Nasomea Kawala. Nasomea Kawala na class 8. My father ndasomera cia 8. Nagwe ayi muzee mukali. Ndasomera cia 8. Na kwa school gumi na class 8 mama akitobua. Na my father nalasema nenga na 8. Cha lazima. So nasomea Kawala. Na mimi nasomea Kawala indi. Muthenola neki mutiani nona atoiwe. Weka class ya nyanya? Yes. Muthenyosu wa mina kweka mutiani? Yes. Ndwa koma musi? Ndia koma musi. Ese tunakwata ina. Nondo akwithia na imweki. Na ndienda ve mwitungi waite weta wa Mary Makongo wa imwipyo. Na alio somedwa. Ese tusome yuwa. Anondo na imweki. Na rumu alimweta wa Mr. Makawaiya. Ngoja. Watu hawa ikwitha wina boyfriend ndina toa nikwitha na boyfriend manyu andu woka inyake no moka ula kienyeji tukatwa mwana wa iloka mina school lakini nake my father akilasia wona umia tunondo mande musala ina ngombe buto ini hakunenge nyene ni shuhudie my sister onenga ni tocha lazima na mionzio si happen yao kama si kwa my father mukoloni ningira kwa bya mukali. So nondu wa upe muse wera wakisalo na iwo ngeta ngisukiso ngwa wewe nengwa gisalo na kama brother mako twatheka muno anondu akwithia ni ngukombe abe mwana kiongi ba kukombenda no kwigala ilobi nyina atoloka nake ni wewe kiondo sabibo mutea nenga yes ni muse ndane to ngombe cia kwi akai ndanetwe ai tayari we kunengane nondo nona muse usu sasa onde matianie auno muse usu ngombe mbingi na kenda tafa ile ya ngombe ona yu va kane kabi koko kila kinu yoneka ba discussion ma discuss it na atagwa na sukeswe yes wa mwa nyosu ona ndo vakomela na usmani woka ilobi imani weze kwitha nake numi ilobi ti December na kila December ni woka wa oila woki nye ndia atwa wani kwitha nisi kanende totwa akitionge ngambia tondo nwiki mutiani tuthinge kata ngakuya ngwasi ku join school ndo roka ilobi nyende ilobi ndo wangwa bako munde So waina miaka tayana? Nina miaka naendete miaka 15. Ibinezo na masoma nene. Na yui na dad mewe wendi odo wa uniform mwe. Menda nenge. Mama na yikwandike twa yana ne twa my sister ngo ita wa Mary twa yana neki. Ithino ni twa abunzisere kuti kunene bya bukwake. So mama yo sawa. Mai sawa. Mai wiye moyo mwitu wa twa. Yes. Shabik maitu omonde tuna mundu kwetwa Esther Adasa. Esther Adasa bado ni mwana wetu mzani wao monde na kwa mmeona story na moyo. Ikala ndita fadhali hata ni mungamie osa kibela. Wikala ndini kana wese kwethani tuwe story ya mundu kwetwa Esther Adasa. So woka ilobi. No kailobi kumbe nina atwawa. Saisu ndwese. Njese. Imanyu kala na kazi nyonge wake. Ukwithia ni nguwa leu ni moya lakini no tuyo kwa kitanda kimwe. Lakini wende weleilwe ni katila. So ingwe soma nakani motwa ya 6 months. We? Yes. Iwe na kula tia uniform we. Eza nukio wa uniform we. Na school ni nito kito. Mekali na mwe school is nini ngwenda kwino kangeva. Ni the school. School although brother ambita wenda kanga. We brother na vesi yena mkule kana kanso media. Ambia we na siana siake. So na mwe ile si ndo ambia ubangi ndo mbange. Ambia ni sawa. Okambia niwe si ni kutwane noto ina mwe niwe si ni say lobby. My brother wa kala wa mtito utawa donut sala kala dandora na mwe nende kwe brother ako ndikona tande say lobby ni say lobby ili ambete iyo mwana kiongea mbembelesa
ambia wende na mbeza sio nzomethia nundu angengeta kanzomethia ukitondo esindu anzomethia nikanende twese otwana bakumenye na ndo wena ndisi na ndwi na habari ndina habari na yue wisi nini akikamba yu itawata culture yase culture kai tradition ya kikamba etha mwitu ni watu hawa iko ilo tuma yini wese na ndo wiona na lichonga aline nokete ilo so wenda atia si make matuma no mathinya konese kana sini mind so ati organize wana twathi one mwamke mwendete kwa mse mundi mwasi yes mboye ko piro yes wese maneta kaboli kala ko yike bo kaboli kai amami kama magoli kema kiye yes Brilliant. Wow. Yes. 6 months nona manyika ni mutwe na muyanuka nandane nasya ndanzumbua wekala tu uwangi moyo vomwa eta wada mzesu eta body pass munza musewa kwa mbendete muno yes sana ambendete sana aende no tumwa mwanesa wendio tumambia wikala so maili hata yua watu hawa wina miaka 15 ina tomi na miaka 15 niwese nekala wese kwithia ndise kana na atwa watu eso kuthama nondo ekala na kazi ni wake itathi na atwa wa you after 6 months ina atwa wa inomba yakwa twekala whether you weka the ine nyoka you so inegimekala kazi ni waku na kuyo bau na kwa no bau nyumba ya rudiana kimwe kitale kibana kwa ano yuma makwasa yes so after 6 months you have been officially yes yeah that may not draw what you adukuma we mo adukuma ai operator machine asoba supply adukuma plastic electrical baka diesel yes okay wow so maisha mailiata kwa ina challenges after you atwawa nie katika mzee wakwa ndia akwata challenge tuekalera mzee wakwa for 10 years na challenge kila na akwatie nina akeni kukwithia kana pole ibe kana kawa keta wambisi kana Martin kokie twazi challenge kila na akwatie chike cha kwake cha family na ti family nyake kanethe no ila mifurutano tu unapata ni kama kwena itakwena sindo sindi ni silanjo undu kana kwa hiyo 2 weeks nakakwa takila sio twambisia kwaka challenge kila na kwatie bobo nombe ya biko bao kana ke watu komya kinyata nombe ethani ndinye twisitende kuya musito akana madinye sikuma na mwako ambe twambe yekele tukawaketa wajeni kawaka kwa makinyata katuka kaina ndakame kon twakomye mwana kinyata mwako tweka nawo aya izisi atwika ngo twakaingi twambia mwako ingi itwambia mwako ingi noka mwana kako kakawana kakwa takwata na madhiko isi nomba ya keli tweka nayo yambia itumbe matuvali tuomba matuvali ni mamuthikie tuyaka nyumba ya mbe wasi mwana nyumba ya mbe mwana kwa makinyata okay ya keli na asia mwana ya katatu withi akwa after 1 year pole asante no sie vinya na you ibinde no mundu anu maapini ya nichauke akilini yako kana nichauke akilini yako nuno baka withe waina mabindisi maingi muno naina mabindisi maingi kwa zela mwana weti we noni yu musio tutita musio nondo kindu twambia mwako lazima kitu yapen unaelewa kindu kikwa happen na tikindu kinini na ki happen saidie lani ina isilinye musio tunita wake kamba kana itawina woyi ndini nono ndiko nondo utona kwikala ethe wile kasulumbane ka ekanye kikanini kebe wena mugo lakini waambia mwako kindu ki happen so nyene lilo musio nitawina madhabau mama themba kana itabo kindu kiende kitekisio yes okay tamukamba nesili yes aya yu mzee okathumwa andia ni mwito oi na twana tutatu ebu ya 5 naendete 6 akwa nekala musi
pe mutumia wita wa David Bowie Reverend no ambe no kisena eno cha hiyo yombe na ngamia mathiko ma musee wakwa athikwa na nyene kala musee ne muito no kana nasia wasa kwithe i challenge choka yundo musee wakwa ni wakwa yu yi kanone maundu ni kana yu no musee wakwa guko na ina miaka 25 na ninatoa na tutatu na ni muito na twikika ibu nivo challenges no ne maundu ne thia mundu no nenga wenda yethayo kila no ni ndia ona musee wakwa yethayo oni chao no nie twine nya musee wakwa twabuthwa muno wethia na utatu teswa ma kana sekana my father in law aina ibitili puni pono ni challenge yukuza kwithia nota no kiela challenge musee wakwa weti weni twe my father no okiesa kwithia nota actually a challenge ngombe mwe musee wakwa gukwa amete usine esi ya musee wakwa yate usine sionyu na bindi neya na bulani ogwia okay amino thikwa feka ndo natia baitina kata kambula lakini na make amino thikwa my father ni wokiambia pembesa unumi simbaini kuya musi mundu akwa ni momba namba hii no tuge kala mundu nimbesa no ndasana nduna ili musee usu ni wokiambia kana ethayo tiate ndebo na ndio kiangene na kiona ciana ciake cia niko sawa ambia mbesa ilo numi simuka usu munini na ciake ni numi na mutungie no ndo matanga imathala na mbesa ni tumikie matangani. Wow. Shabiko ito niwa producer aimbia twambothi break banini. So tafadhali nienda wikale we stay tuned kabisa. Nikenda nitushokete na mundu kuitwa Esther Adasa nikenda wese kwithia nituambia kuiwa story su yake. Nienda tumunenge enough time nikenda wese kwithia ni watu tapia story yake onesa. So mashabiki maitu mwikadhi basa.